Dobar dan, ja sam Hrvoje, a sada snimam drugi video Unity tutorial. Ovaj puta govorimo o skriptama. Znači, skripte radimo ovako. Kao prvo postavit ćemo nekakvu scenu da imamo na čemu objasniti. Otići ćemo na Game Object, Create Other, Cube, da napravimo jednu kocku. Isto tako ćemo otići na Game Object, Create Other i Directional Light. To je za svjetlo. Vidimo odmah kako se lijepo osvijetlila kocka. To je bolji dojam da je ovako vizualni. Svjetlo ima svoje usmjerenje. Ovo je Directional Light, znači cijeli prostor je osvjetljen svjetlom koje pada pod ovim kutem. Ono ima da svoj defaultni položaj i ostavit ćemo ga takvog. Kocka i imamo kameru još u sceni. Pa stavit ćemo, znači napravit ćemo da se kocka miče po sceni. S pritiskom na tipkovnici kocka će se pomicati. Prvo, ovdje u knjižnici ćemo napraviti novi folder. Na desni klik, Create Folder, upisat ćemo ime skripte i opet ući ćemo u folder, desni klik, Create i JavaScript. Sve ćemo raditi preko JavaScripta. Znači, napisat ćemo ime pomicanje. Znači, duplim klikom na skriptu otvara nam se novi program za pisanje i obradu teksta. Znači, kada otvorimo skriptu, tu imamo neki tekst upisan. Imamo dvije funkcije otvorene i imamo ovaj neki ispred redak. Ovaj prvi redak, njega ne pomičemo, ne mijenjamo, ne brišemo, ništa s njim ne radimo. Znači, on ostaje takav kakav je. Ove dvije funkcije ćemo postepeno objašnjavati što rade. Znači, prvo ćemo napraviti jednu varijablu. Varijabla je kontejner informacije koje računalo sprema i kasnije ga koristi kada mi pozovemo tu varijablu. Znači, prvo ćemo ovako public var movement speed jednako 10. To ćemo prvo upisati. Znači, tu smo otvorili novu varijablu koja se zove ovako, koja sadrži u sebi ovo. Start ćemo za sada preskočiti i pisat ćemo unutar update funkcije. Malo si mjesta napravimo. Što moramo napisati? Znači, mi želimo micati onu kocku po ekranu. Moramo reći računalu na njegovom jeziku pomiči kocku. A to je kada mi stisnemo tipku, on pomiče kocku. Znači, prvo sud if. If input dot get key i onda ovdje key code .v. Znači ovako, šta to znači? Čitaj, kažemo računalu, znači ako je ovo unutar zagrade točno, ako se to dogodi, onda čitaj dalje poslije zagrade šta slijedi. Unutar zagrade čitaj input, znači sve što mu dolazi ulazne informacije, čitaj tastaturu, tipkovnicu, koju tipku V. Kada stisnemo, ovo znači kada stisnemo tipku V, radi ovo poslije zagrade. Sada stisnemo
novi red. Ja volim tako, inače ove mogu biti raspoređene kako želite. Ove zagrade, to su vitičaste zagrade, pišu se sa Alt plus B, Alt gr plus B, znači to je desni Alt. Unutar zagrade ćemo pisati transform dot translate i otvorit ćemo i zatvoriti zagradu. Transform dot translate znači to je naredba za pomicanje, znači gdje da se sada ta naša kocka pomiče. To moramo upisivati unutra. Sad je ovo vektorski sistem tu upisivanja. Više nije ko unutar ovih zagrada koje slovo, nego je ovdje koji put, kojim vektorom da se kreće. Mi ćemo napisati vektor 3, ovaj tu, vektor 3, točka forward. To znači naprijed se kreći. Za koliko se kreći? Za movement speed varijablu. Sad ćemo je pročitati. I stavit ćemo tu unutra je 2. Nećemo staviti 10. Znači pomakni kocku prema naprijed za ovoliko. Control, spremimo tu na save ili Ctrl S. Sada kad smo napravili, spremili skriptu, tu kad stisnemo na nju, evo ovdje je sve ispisano što smo napisali tamo. Nju ćemo povući na kocku. Tako. I kad stisnemo na kocku, evo ovdje nam se pojavila pomicanje skripta. Kad stisnemo start, on mora iskompilati to sve. Evo. I evo stisnem slovo V, duplo V i on ide naprijed. Znači sad imamo samo u jednom smjeru prema naprijed isprogramirano. Sada isto ovo tu možemo recimo kopirati, Ctrl C, Ctrl V, znači umjesto V stavit ćemo S i znači sada vektor sve je isto, samo obrnuti vektor, ne ide prema naprijed nego iza, a to se može napisati samo minus forward. Znači ovo je pozitivni smjer, a ovo će biti isti taj smjer, ali negativni. Suprotni od ovoga zapravo nije isti. I to je to, Ctrl save, odemo u Unity, stisnemo play i stisnemo V, ide naprijed, stisnemo S, dolazi nazad. Pridružite se u našu grupu na Facebooku Vortex Virtual Worlds i subscribe-ite channel. Više informacija o grupi je u descriptionu. Hvala, doviđenja.